Bok ljudi, danas opet imam sports head tenis. Pobijedio sam sve do 7. idem sad vidjeti i pobijediti ovog Roger Federera. Taj jak, znam tog. Čuo sam kako on dobro igra tenis. A da idemo kakav je u igrici. Oh fuck. Krivo. Baš ovo teško. Mogu ja to... sada neću. Ovo sam isto zezno. Nisam. To. 2-1. Slučajno. Evo ga. To. 3-1. Ajde, pucaj. Mislim, ajde. Ma daj! To. 4-2. Mogu ja to? Opet sam se zeznuo. Ne znam šta misliti. Nisam dugo igrao, nisam ni mogao snimat. Jer morao sam raditi zadaće učiti. Ajde. To. Yes. Ajde još jedan bod. Ajde. To. Ajde. To. Hvala što ste pogledali moj video. Ako imate što zapitati, pitajte moj komentar. Ovo je već 8. gameplay, 8. level. Sljedeći video će biti naravno 9. Ako vam se sviđa moj video, puno mi značilo da ga lajkate, da me subscribe-ajte moj channel i da šerate video. Još jednom hvala i bye!